एप्रिल चिथामते चिब्रे सालमारि अ सालैयो ओंना थाङै दंगो हास्ते बेरेमनि बुसु तेर खय हांकरनि 24 रामचंद्र गातनि शरद चौधरी रुंनो थंना खलावो त्रिपुरा क्षत्रिय समाज तै आमसाइनि MLA रंजित देब्रमनि चाइतो मुंबाय हास्ते बेरेमनि बुसु तेर खलायजानाय सानै रमै कसान बिसि थांगै कताल बिसि फाइमा लगिलगिनो बुसु तेरनि तंथमा बयल त्रिपुरा लोकनि खावो बेलेखिनो उफ्ला काफ्ला नुजागै फायो Buisu Goriya Shena Lamsmane Bagwi Tiar Ngajak Tipasarongni Kawo Hukumur Sajak O Shangai Buisu Ter Pandawo Chengi Runai Ngi Manjangnai Bubagra Manjangnai Montri Onimes de Burma Montri Bikas de Burma Montri Shuklacharan Nawatia Khowei Padar Hasteni Phaibo Shokoinai Dima Hasau Autonomous District Council ni Chairman Shokoinai Budulen ni Deputy CEM MLA Khowei Hoda Hamkani Shamungtanai Dilip Nunusha Akosongbo Phaibinai Haste Beremni Buisu Terni Jugalimung Cherwi Naikha Obahina Shaka MLA Ranjit Burma Botebo Shaka Buisu Tero Tipasha ni Hukumur Sajak Chamung Nungmung Kanmung Chumung Gairing Tongthai Chathai Samung Musamung Tumung Jotono Tongbanai Tipasha ni Hukumuno Muthangi Nagnani Naharmung Tuino O Ter Khlajagi Tongo Hone Shaka MLA Ranjit Burma Buskangni Terwi April Chini Haste wo State level ni Buisu Ter Bilai Khatung Khajak Odom Dodom Tongtotop Khaye Palainani Bagwi Oro Salsini Sikangno Oro Tangnani Sengkha Gairing no Tangjak Tongkha Monchoro Tongthai Chathai ro Bebak no ro Swrangchati tongo Khanani bisingo no Omorok jotono tiarum thangbainai Chini Hasteni narwai ro phainani bo boro jotono confirm khaibaika boro khanano odek sopainai narwai ro Chini Khotrio Samaj bai tui duljak o Buisu Tero sing jottoni ngoi ang local MLA Ramchandra Gat 24 ni MLA Ranjit Burma ngoi ang lokorno koinani musungo o tero no rokhaidi o terno chachri kathar musungo chengeri nai chini habu bagra Maharaja Pradut Kishore Burma tai oro phaimanjak phene chini borom ganang minister Onimes Burma Bikas Burma Shuklacharan Nawatia no khoboi Nini Dima Hausa Autonomous District Council ni Chairman Mr. Muhit Juthai Bobo Sokpainai oro Tarpore Sokpainai Nini Borolen ni Deputy CM tai MLA Gobindo Bosumatari Tarpore tai Khoroksa Social Worker DSD ni Chairman Dilip Nunusha Bobo oro phai Sokpainai Ekai omobai जों चिनि सिरि सिटिनि सिमिजे तै दुलि तंमानि चिनि राइडार रंनो अ बुइसु सेना तेतिनै गरिया हिनमानि ताक्लाय रामचंद्र गातो अ शरद चौधरी पाराव खाइमान बगल आं ब्लाइके तंथगो चिनि रामचंद्र गातनि बेबाग बरंनो खातुं खाजा उंलाइजा बुबागारानो अ बुइसु कथा टेलर लामजाग्लायनानि बागै तिनि अरो इन्द्रबाबु संरक चिनि अरुणदा संरक अरो सापुं हापुं अरो बरक कलम थिखिलाय सामुं थांनाय दं नागिनि खायथं गोबां चिनि ताखुक सरन दं गां खाखलायो अ Buisu Ter ब्लाइखेनो तंथंनाय एबं हास्तेव Buisu Ter पालायमानि बिसिंग चिनि अ रामचंद्र गात शरद चौधरी स्कुल माथ जतनि नाइथक काहामुंथुर अवश्य जतन नायो चिनि रामचंद्र गातनि जत लुकु नायो निको अ तेरो निनि चामुं बतंनाय फुड फेस्टिवल तंनाय मुसामंग्र चामुं तंनाय जतनो चिनि ट्रेडिशनल बे खबजा थंरो बरम थंजागाने हने आं खाखलायो बेकाय फाटानि नारवाय ताइ चिनि अर नारवाय ताइ चिनि खदानि अखाररक बाय मुसांजाक ब्लाइके जों सासाखायै चिनि अ Buisu Ter मुसांगाने हने खाखलायो आबोनि बिसिंगो चिनि बुबागरा अमचाति कथारबाय मुसंगै रिवै अ तेरनो चेंखाखाय आसकै नाइथगानो जों आगि ने चिनि बुबागारानि जरानि कगननो अर जों लाइबुमानि कगननो जों अर फिरबैतुमाना हायंगाने नां खाखलायो बेकाय आबोनि बागै आं रामचंद्र गातनि लुकुरंनि उंगै आं जतनो सायो जे आदिनो जतनो फायदि नायफायदि चिनि अ सिरि सिटिनि चिनि Buisu Terनो जों बुदैखे पालाय गोबांबा बरंनो चिनि आगिनि रीति रंनो पगै थांबायका अर धर्मनि कगया अर चिनि कालचारनि कक्से कटर जों आबोनि बागैनो चिनि कालचारनो मोथांना रोंनायनि बागै जों मनो बुसकांनि वो चिनि लाइबुमावो कथां खायतनिनानि बागैनो अ Buisu Ter खलायजागो खाखलायो अ Buisu Ter काहामुंनाय एबं सिंसा सावंगान सर कय दिन अ Buisu Ter खायजा अ Buisu Ter सालनि बागैनो 13 तारिखो चेंगरिनाय
kai 14 tarik ko bungnai ekang gorian salobo orta waisa program nai goria terno riksawai adino ba ang tongkhainai oro khaina ani ramchandra kendra apurubo ang phatar hasteni nograi judi mankai borok no tumna ni bagai chaitok nai hai ka bon bagai sing tebo kahamungan ni khaklaita Hambai.